Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haraiko solidarité pour la Guinée. Hande kadi ko fi Kagnoton addimen ɗo. Haraiko dimanche 21 juin 2026. Haray on fop moɗon mi salmini on, mi jarni on, mi weltanike on. Haray on du'anama. Ɗoɗen iɗe wondi ɗoɗen Modi Mamadou Lamine depuis Italie. Ɗe wondi ɗoɗen kadi monsieur Saykou Oumar. Ɗe wondi ɗoɗen kadi Fodéa Image. Ɗe wondi ɗo kadi MKB. Ɗe wondi ɗo Tidjane la puissance. Donc no wawi Bappa Jamiu ko nata d'un moment à l'autre. Haray non idon tora ono wonbe gentitade ben senditugol live on très bien. Voilà. C'est très important. Wadon cœur di kadi. Donc sans plus tarder en jonna yewtere nden Tidjane la puissance o fuɗɗano en live on. Haray mi andintina on wondema fi Kagnoton son nati ko titre vidéo ton on yeton des références din kala fala do participer. Haray non po yama wolede do à chaque fois fi o Kagnot mais kono ko yon andu ko fi la buddaji men din ko fi meden. Voilà. Donc haray non wata goto mo yewito ko wona wadede do ko mo be wakkilo tum wada participation mon chaque fin du mois bi tagatin. Donc sans plus tarder Tidjane haray tu as l'antenne. Ok, monsieur Ilo, haray mi salmini on. Mi salmini kala wonɓe darde lala galab nangal. Haray kono woniri ko fi Kagnoto men on en neɓi ɓo yewtude fi makko kono jama on nandi ala wattande yiilu wono faalira ɗen non eno noon iɓe faala changement Guinée fof no faala changement ko addanta en kon changement o woni naaɓe d'accord waɗugol goɗɗum e muɗum si yaarire noon haray moƴƴa o Kagnote inni ko fi laabudaji men ɗi laabudaji man ɗi en faami ɗon koye fulɓe ko fi kala ko fewti en tawata no haana townede fimu mare no haana dartede fimu donc e watande kon ɗo ma ko ɗum ɗo ɗum no sonji en ndendi leydi jama on ino weldi haa innaɓe yoɓe waɗu goɗɗum e misal hay fiiɗi bandiji ko kwari ɗo jatti ngu laamu ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon hannde tous les moyens sont bons pour faire partie Mamadi Doumbouya hay so ko ƴetto pinka il faut oser le dire parce que ko pinka ɓe ƴetti ɓe ari ɓe imposi donc kamɓe kadi tous les moyens sont bons pour les faire partir sans exception parce que ɓe feni ɓe janfigi konngol maɓɓe ngol goɗɗo si wayi ni ande ko neɗɗo haanaɗo yayranede kadi doole ko doole ɗum ittata Mamadi fappo no andi ɗum min Tidjane andi ɗum Selou Dale no andi ɗum monsieur Ilo no andi ɗum Adja Maymuna no andi ɗum wonɓe ɓen ɗo fof Fodéa en fop meɗen andi ɗum guinéjo mo anda ɗum ala ko soit ko mayde ma doole ko ɗum ittata Mamadi e laamu ma ɗum mo haɓɓiti o wona e wono Sékou Touré laamuri no kono milan fuɗɗi jentare ɗo série ji doyen tonton Bari no addanilan fi andugol ene nouvelle génération o yen andu ko honɗum waɗi ɗen ɗo systéme ɗo monsieur Ilo no yurmin billahi nde yurmin so nani histoire ɗo inter Ismaël Touré ma Siaka Touré on nani ɓen ko waɗi yimɓe kan ɗuma ɗo kan gonno ɓenata Kamboaro o ngalɗay joni noon sikke grave gonga mawɓe mene yewtude e nde ɓeni ko num kamɓe ɓurɓe ngalɗinde ko tawi exactement ko wonno wadde kon e on sahi ɗon ko ɗum rimi nini ko wonɗen ɗo nini e façon kamɓe ɓurɗo hurɓinade no gasa ko honno woni wadde yimɓe ɓe no andude ko fewni ko par ce que Allah waɗi o sahi ɗo wonten ko réseaux sociaux no wooda Facebook TikTok WhatsApp YouTube pour ça wawatande suuɗude Instagram ko waɗi o yimɓe ɓen andi à la minute wano fonde ke menge nangirani Billo Baye Aliou Baye
ko non exactement Sékou Touré kadi onno kerrude e ɗum non kadi fof en yii ko tawde Sayfullahi jaɓano ƴettude hoore parti PDG RDA à l'époque par ce que o gagnino élection on fulaya hay maɓɓe tino woli fi ɗum mi artira e on vidéo adunallon kadi fof yiyamo mi waɗino ɗo o ɓenen tam Mamadou Ba Kaba ɓen mawɓe ɓen c'était mi sikki ɗum kamɓe on non secrétaire général en tout cas il était après Sayfullahi Diallo kamɓe hikkino Sayfullahi programme maɓɓe ɗi fof ɗum ɓen tigi explique no fi ɗum koko ɓe yawno congrès on fulaya Sékou Touré ɓe fof mamɓe ɓe jangi ɓuri Sékou Touré ko sisemani hatti Sayfullahi jonna o inni kanko wata lamade hoore ɗimmojo makko ɓe weldi donc kanko accani Sékou Touré ɓeyno Sékou Touré wata onde président wona secrétaire général parti on PDG maɗo o wonay o heɓay pouvoir absolu e arare moƴƴa par ce que o alirmo wonmo yirde on to ƴetti laamu fof waɗe juuɗe makko o moƴƴana leydi jonno oɗa gagni o inni kanko wata lamade takko ɗimmojo makko o ƴetti o jonni Sékou Touré gila joni no Sékou Touré bimmi neñande kala ko photo Sayfullahi Sékou Touré wonno ɓitti photo Sayfullahi o fof lutti joni photo Sékou Touré ha no naadiri noon dictature ha no nangiri noon yimɓe ɓen o herƴi ha no fewneren ɗo ni jonno Mamadi Doumbouya kadi ari exactement il faut la même chose kono ko ɗum fotota e o film ɗo koko tawi kon so yi kadi honno ɓe wonnoɓe wadde ɗum ko waɗa kon en 1985 on taway no foti c'est que on taway ko Allah ko jokkuɗo tooñe ha ande o yaltale ha ande o wiyali jam par ce que Ismaïla Siaka andi to wonno Siaka ɓeyni so yino ni debbo labaɗo imo wawno ƴettude moodi on o naɓa mo kaso kambo aro o tomtira on ton fiino hendoro ɓen ma o towa labangal so arino ka ɗuma honno minata o si arino ka poo singal jippike tawi ngalɗo ko ngal laba o inna goto joguinta kanko taw Siaka Touré doginta ngal otowal ɗon o essaya ngal o mantoro ngal si jommal ngal hetta keɓe ñaasi oɗo ngal welimo o saloma jontude nene Ismaël hurno Ismaël e tawɗo wanno piiji ko tawata wala nokki nene makko ñande ko Siaka o yimmino yehi kankam ɓayɓe andi o Siaka Touré hewti kankam woɓe kankam men fof dogi suuɗi kala ko ɓenni kala nanɗo Siaka ari ɓen abracéyan oɗon o hewti ɗo par ce que ɓe waɗa eno façon yimɓe ɓen fof joni noon kamɓe kadi ko noon ɓe sakkitori par ce que ko Sékou Touré maayi kanko Siaka ari mo nawni no e misal wono tasori Fofana ko Alpha Condé immotono ɗo mo yi ko Allah watta ko fiitu yo heƴu e juuɗe ɓiɗɗo makko maayi Amérique ga o ari gaafi ɗum o inni mo nattude fure on ko nattuno fure on ɓawato mo kuuɗe taw waɗi o wawani yaltude sonko wonno ɓawa makko no gasamno ni kanko mo hiisi kono ɓa jongo kamɓe fof e ɓuno jampa kam ɓukki affaire o troisiéme mandat innugo il préfère l'ordre kala loi moyi Allah inni nono o wata yaltude mum ɓeɗa kadi ko noon exactement ɓawto noon en 1985 ɓe fof maɓɓe ko kindiyaɓe naɓano goto e maɓɓe woni historien ɓe ɓe mawɓe hino ɓe anda ko moye maɓɓe kono ɓe ƴewno hiitere goɗɗo e maɓɓe Siaka ma Ismaël et finalement ɓe fof maɓɓe ko fellanoɓe ɓe maayi joni noon iɓe wooli hunde toon ko woni très important monsieur Ido no andir toon ko ma ardiren histoire ndi leydi ande ko gonnu waɗi ɗen bloqué hannde ɓe inni Sékou Touré ko waɗi kon fof ñaawore crime imme waɗaali so yiya joni victime de Camboaro no existe ko par ce que ɓe jaɓano ñaaworen ɗon gonno waɗi ɗum ɗo ko tawde wonno ɓen exécutude ordre ji ɗin ko ɓen ɗon ari ɓaawo Sékou Touré seki Lansana Conté Jara Traoré en par ce que ko ɓe wonno militaire ko militaire wonno wadde piiji bonɗi ɗi e leydi joni noon kamɓe wonno ɓe warde ɓe laamike ɓe ñaawi Ismaïla Siaka so nani no ɓen no so nani ɓen ko ñaawete monsieur Ilo noy wonon ɗon nanirde ni kasore no ñaawe c'était exactement comme ça yimɓe ɗofiti wonno ɓe noon jonnude ordre joni noon on ɗo yani ɓenno Lansana Conté hande jaɓaali victime fi affaire Camboaro ñaawe o fi on nu o par ce que kamɓe soori ɓe on no waɗa exécutude ordre on faami joni ari kadi nini naare wono
ke do o jo inani ko ente KF o jabali jo inde ko ni ten ko une cour au cours de répression contre crime humain. Il y a plus de 400 personnes ma be nangi Alpha Condé. Warabe. Au fil où nous mama di jabali no jo ine. Ko parce que exactement c'est la France armée. Voilà. Gonga Damaro dit l'a dit. Au maintenant vous avez mis la CRIEF en place. Vous avez dit que ça va bonner qui a tué. Alors mettez aussi une autre cour pour les crimes humains. Parce qu'il y a eu des gens qui sont tombés sous les balles. Et Nangi Alpha. Au fil où nous nous parce que quand on nous voit, parce que si Ari, quand me dit que Nangi tout quoi. Donc, Ari, wakilo de Dio Kanyotube, and the lady mending, ou Jokian ko hande ko wodi iwi, Korosoirun d'enfou, labo tirente fenindiran, autant de poulon jabali, John Indirejude, autant de poulon jabi division. Parce que, et Nangi seko, poulon noir no lamade. Et Nangi lansana konte, ko poulon han no lamade, colonel Balde. Kono be addi don affaire jamfa fuuta dialo non kadi ron kilata de en ari do selu dale ndare do election 2010 ko bullo hombo yutirno baw selu anda sina muktardu tous les autres influents be yari to baw sumane o kambe be tawde tamo fi to nga cause d'un parti be ko waldi tibe to jonno kuyate Ousmane Kabay mo mabbe be genni ko ka maninga jo wonto musido mo walto no ils étaient un timodo kono jokken kono nanje donc ara yo mi attu do ara ce gars parce que mi wobbe no fela inna wo FN onno force vivo no wola eno do fi makko andi enen no do yobe attitude nanga ben fo o jama andu enen kippiro mengo nunu ba on sait pas savoir l'injustice est tombée sur qui kono woni wadire ni ono doa wade des places makko suba o hana jindude nokkure tranquille kono ko dai ko c'est que postawno ko fulbe sarlo marno de Guinée goddo yawtano ko pullo la weltani fulbe sarlo fulbe Gambia fulbe Bissau kala pullo wonde lede saraje de la weltani parce que ben non ko bibbe worbe fulbe Guinée no be dudi no ko no be jasiri fine julli romande wolende hande kanka dade imam mengon ilas badru no weltoro do kanka fuuta jalo ko mamadi darnane julirde yo andu na mbudi mamati ko mbudi chama o e kadi wote continue tun enen fuuta jalo weltorde fi jamiuje ene mari dolle jamiuje dum ala hewde himbe ala nadde mum pande weltore don développement e ko di kelludi lamtane ji kelludi centre culturel ji centre de formation ji kelludi date ndiyam courant weltorde dum imposer no noyna kamen hebiran ko non développement jamiu ko fi dina ça fait pas partie inugol ko hunde wawande c'est que non c'est pas possible tatten no ndare monsieur la kayasi hande communauté guinéenne non communauté fulbe be sa inni be gonno mardo ndi leydi ko jamen ndo Amerique do ko jamiu je men andi meden jogi mi andaw no Europe to parce que jamao ngala jabude investi su de budi din ko hande ni wadde do jamiu no woji ko fi Allah je suis d'accord kono ko non darni dolle jamiu yara juula be fayda ala vraiment Allah fawen jam haray kanyo to information ni fono ka titre do musibe lien on itama don parce que mo ana renouveler de kanyo to ligne ko Orange Money e Cash App e WhatsApp no e Zelle américain no fono do haray on jarama. Merci beaucoup Tidiane, très bien. Haray jama on fo famille yo tedendeng il faut wakilo den jusqu'à la victoire finale do yo fodeya jettu don haray be onno yantelan be auditeur be men wonbe windude do commentaire ji donc be doudi ande kadi be doudi voilà cœur ji dim vraiment merci et merci pour les partages voilà haray iden salmina be don den onno Maïmounatou ino salmina Ismaël Bari depuis les États-Unis ouais Bari Timbo on fok modon on salminama Fonike merci à toi aussi Binet Fofana merci à toi haray on Alseini on fok modon Amadou Bari donc vraiment merci à vous tous haray on fok modon ino salmina Mamadou Bari
Donc, vraiment, cœur jiding, il be jipinde dundo hande moja. Donc, voilà, haray ko dum wadi simini, il faut me signaler. Vous êtes vraiment nombreux à partager. Boubacar Bari aussi. Voilà, haray mi do mi yiltitade e oya Fodea. Mi no wodi ko mi fala beyditude juste pour ko concerner LCC taw. Donc, haray LCC, mi yimbe buyno wada vidéo ji. Wonduɓe groupe GMD, groupe Mamadi Doumbouya, wonɓe mo recri mundugol innama wondema menen ɗo ko naati ɗo ko yalti ɗo menen fuuta ko menen jeeyi fuuta ko ni e ni. Onon on walli Mamadi Doumbouya ha Mamadi Doumbouya jiiɓi leydi men ndi fuu hina fuuta tun. Onon wonɓe wiide hiɗon woni contre LCC. Onon on anda ko ɓe woni ɗon soutenude ɓe woni e nelde LCC. Onon mo anda LCC so nelaka o susata wolde ko woni wolde ko. Goɗɗo e moɗon yo wowlu ko sifa ko LCC woli ko ndara ko honto heƴoyta. Yo goɗɗo e moɗon wowlu, c'est pour vous dire que on anda e ko wonɗon. Menen non men ha jaka e LCC, il est trop petit. Menen ko imminɓe mo ɓen ko ɓen men mari ha joyi mum. Ça au moins c'est clair. Ko immimbe LCC ben ko ɓen men mari affaire mum. LCC so imminaka koko woni wolde ɗo c'est tellement dangereux ko goɗɗo citoyen jo leydi wata wolde ɗum hara na wonɓe ko système to memminimo imminimo impossible. Seede noon ko noon woniri si tawi ɗo waɗi dutta yo goɗɗo e mon immo wolira no LCC woliri noon. On tuma to anday si tawi hawri onon ko on GMD e si tawi na on GMD. On anda on tumati si tawi fof ko fof si tawi fof no fota. Kon tumati anda ton jaka ko fof foti wosi mango bendi hara sali. Kon hara fof no tettude hara no yuppade. Hara de pitanade hore majje on tumati hara fof foti parce que fof hocce. Kon tumati non anda ton ko vous êtes zéro. C'est-à-dire qu'on fous et au système mabbe do. Tout simplement na politique won don wadde ko prostitution. Non, Allah jarama banni Mamadi Doumbouya arno instauri ɗum ɗon. Parce que politicien be prostitué be ben fop hande kadi be à la place la Guinée gila nyande Mamadi Doumbouya fi makko régla. Parce que do ya trois choses Mamadi Doumbouya. Ko soit walo maya parce que nawnare makko den accatamo, soit be waramo, soit be habbamo. Ko di tati wodani Mamadi Doumbouya. Onon non jokkube mo ben continuer. Mais ce qui est sûr et certain, politique prostitution dum nyande Mamadi iwi lagino nyande o fi makko regla o hare c'est terminé. Et puis ay goto mo yaltata leydi ndin no sikkiri non ko dum wadi toujours men andintina yimbe be wata goto buumido rewbe buumibe be hacce hakke debbo goto buumido wata yalto buumitaka e der keri di fop. Voilà. Dum don il ne faut que personne n'oublie cela. Parce que yinabe wadu ngal bandiyagal do ngal prostitution do ha gasa Mamadi fi makko réglé et puis be doga be buumo be yalta lendi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc onon wonbe ko keri ben fop vous êtes avertis. Voilà, bayla ngandi message jamendi no yewtude on. Voilà, joni aray on jarama ilen jonde do kongol Fodea image. Fodea, vas-y. Ok, aray mi wuri on fop daccale hay goto kala ko wontirɗon kala ko wontirɗon min jentorade aray hiɗon hiwra hiɗon weltana aray duwawuji moɗon ɗin kadi no jaabade walla jaabina en kadi duwawuji ɗi on ɗon ɗin duwanade en fiino leydi men ndi hettoro. Mi annintina on kadi ka kañoto meɗen payi on nani d'ailleurs hay grand tidiane ko ɓe wi kon ɗo hunde kadi heɓorta ko ne jama no doit participe ko yiɓe tora yoɓe aru wota ɓe aamu si Allah jaɓi ɓe andi kadi hunde heɓorta ko ni ka leydi meɗen ko ma ɓeɗo ɓe itte ɗum suuɗugol ɗum ala ɗum hande kadi ko ma ɓe itte soit no ɓe ardiri no ma ɗum no ko ma ɗo ɓe ha haray iɗen torodiri kasi Allah ene laaɗo participe gol kañot meɗen on fo meɗen kala ko wontiri e nder aduna numéro ji ɗen no ɗo kañot allignon kadi si tawi e probléme o mbiɗa sikki ɗum haranni réglama haray en tout cas i numéro ji ɗen ɗo hiɗi fonction nde haray jama o eno tora participe gol si feƴƴi ɗon on yii yewtoreji ɗin on yii yimɓe onaɓe ɓennelede yo bugano jama on dagaje on yii
hay sina kamɓe ɓe votan ɗon ɓen ɗaynoɓe on ɓe ha votan ɗon ɓe hay si wona ɓen ɗo woni yaltude wola mais yimɓe maɓɓe ɓen ino nelede e moɗon yottina mais on ala andude ko honta source woni iwrude on sikkay ɗo tun hannde kadi ko ɓen yaltuɓe wowli ɗon tun woni ko wowli alors que hara ko dow iwri ɓe susata wowlde ɗum noon si tawi na ko dow iwri ɓe kadi ɓe on no yiide ɗo kadi ko laggine kadi il faut être vendu pour avoir quelque chose sina ɗum haray ko a fus sa inni ko laaɓal ɗaɓɓirta goɗɗo laggine hannde a heɓata donc sari ala piiji ɗin fof no ukkodiri hannde innunoɓe on justice wona e busol on hannde justice woni jullere maɓɓe ni ɓe jooɗi ore mare ɓe wuude kala ko ɓe faala wattango hiila moƴa et aussi c'est grave ko yiyeten kon haa jooni ɓe waɗi ɗi propagande maɓɓe ɗo ɓe haalaali si ɓe yano wuuri ma si ɓe maayi ko honno ɓe hakkitirta ɓe haalaali donc cela veut dire que ɓe faala wadde ko seeku waɗi ɗo kon ko ɗum ɓe woni wadde naa faalaɓe ko ɗum ɓe woni wadde ni aɗay jonnidire juuɗe meɗen enen pour mettre un terme définitif à Mamadi o mo no yiide fii makko ko gayno ɗum Mamadi fii makko ko gayno nini so yii haa jooni o suusaali iwde laggine o yaha ɗaɓɓugol lekki ka jananiri par ce que mo anndi so o yaltito no gasani ni woday remplace ɓe mo par ce que kanko nawnaare makko ne c'est condamné no misehilo wiiri no haray wattane hiila moƴƴa fewno ɗo ɓe jooɗaaki ɓe ƴommini ɓe jooɗotaako kadi enen kadi koko on e wadde jama on kadi hino welti hiɓe anndi kadi ɗum ɗo woni solution ko ɗum ɗo woni feere nen feccere feere ala wattay yaw ko jogutiɗen ɗo jama on goye fayde haray woɓɓe maɓɓe ɓayi haray ɓe anndi ko fewndi kon ɓe yiɗa dumbuya ɓe yiɗa ɓen kadi dumbuya fof hannde ko ɓaawo selludale woni haray ɗen toɗani kadi président selludale yo Allah hokkuɓe laamu ngun vraiment kala hannde ko ɓe ɓanti hoore ɓe fii maɓɓe toway du woni ɓe ala jipporde ley donc en suti ɓe yimɓe ɗo koɓe jiwlori laamu ngun pinka ɓe promettre no jama on ɓe respectali so yi hanki Mamadi ari ɗo inni je suis venu ici pour vous dire une vérité tawi no kirɗi ha feƴƴide keerol no yurmi ko gonga on no haalanta ɓe jawle men nen duuɓi jeɗuɗe eno wujjeede alajji en yalti wolani jama o entre 2017 et 31 décembre 2024 jawle bonnaɗe ɗen ɓeeɗo kadi ɓe yewtike en 2024 tun 2025 ko ɓe waɗi kon exportation ko ɓe exporti kon ɗon anndi ɗum ko buuɗi dongal donc fewndo ɗo yiɓe continue kadi moƴƴa ɓe ala si ɓe galeri ko ɗon ka miinji ɓe rewata yo Allah newnan en noon ɓeeɗo ɓe yiwa hannde kadi hoore meɗen jama on vraiment ronkani ɓeeɗo ngil son jawil o wata gooto noon kadi habboro gooto yo fuu jonidir juuɗe mum nen fino ittiren ɓeeɗo siko jama buy immi vraiment ɓe yahay mais si tawi ko gooto ma groupe accida e ɓeeɗo ko ha ñande Allah itti ɓe o ma ɗum goɗɗo ara itta Mamadi ɗum mbuya few pottina ɓe fof donc haray ko ɗum no yiɗen suweti noon yo laamu makko ngo daro ɗo par ce que eɗen anndi wona juutuɓe ni hay balɗe ni oyi donc haray mi weltanike on moƴƴa e grand Tidiane kadi on fof yiɗon yiwra monsieur Ilo e wonɓe nder ɗo grand Cheikh Oumar e Mohamed Lamine e Jame Mouna ha e Bappa Diami on ɓe alaɓe nder grand Mohamed haray ɓe fof maɓɓe ɓe yiwrama e ka jippiro ɗo haray ɗen halfondiri jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci Foudeya, aray jarama. Donc aray den salmina toujours be auditeur be men do wono Mamadou Saliou Diallo toujours wono Ismaël ino hiwra l'infatigable voilà Bari Alassane aray on fop moɗon iɗon salmina ba Mamadou Aliou voilà haray Maymunatou on fop moɗon iɗon salmina ɗo weltana Amadou Diallo voilà iɗon wadde keurji moƴƴa Aissatou Diallo on fop moɗon iɗon weltana nani Amadou Diallo merci donc haray iɗen ƴetta konngol jonna ɗon ɗen comment dirais-je Seyd Koumar haray tu as l'antenne. MKB, ferme ton micro, s'il te plaît. Ok, donc MKB, oui, jettude, s'il te plaît, le temps que Oya jette ta position. Ok. Ouais. Arabati o salmina wonɓe ɓen ɗo fof lando goto kala ko wontiri sino e jande aray acteur office hande ko écouteur waɗɗa MKB non wonno sur place no wadde bruit hein. ok araɓe
miɗo salmina wonɗaɓe ko lamɗo goto kala ko wontiri seno jande attari hande so yii kowoni kon feƴƴude ka leydi meɗen lagine sama kala ittata ɗum ɗo kono enen ka tippuɗen noon ɗum ɗo wawa yiwde si Allah jaɓi ko ɓurata no yawugol ittugol ɗumɗode ko si jama on fof faami ko faamuɗen kon haray faamuɓe ɓen seede on ɓe faami ko ɓe arɓe tawta oɗo kañotto ittugol tampere leydi wona ɗo tun on nanatelan ɗum ɗo fuɗɗi ko feƴƴuno ko wona leyɗe kawtaje meɗen ɗon fof wonande annduɓe ɓen source ji ɗi sifani ɗo kañotje no wonti ka uddita tonde ha affaire maɓɓe marché enen kadi lagine ɗoɗe marsay par ce que jama on buy faami buy kadi no arde tawa no humpa kadi ko woni kon tonde tigi tigi on si ɓe ari ɓe naati ɓe yiyay ko woni kon ton hara ko transparent piiji ɗin foppu wona e gunɗo koko honno koko luyeti ko fi on ɗum ko fi ko tawata kon walla en leydi men ndi yalta o systéme wonɗo ɗoɗe haray goto kala noddita côté ka kañot si ɗum kadi feƴƴi en yii ko neɓiranno ha wano lebbi ɗiɗi ma lebbi tati en yii innaɗo ko général de nder leydi men ndin ino manta ɗimmojo makko mantiramo sabu communauté makko sabu mo hulimo kono tigi tigi on yimɓe ɓen ko ma artiri hakkille maɓɓe ɓe moƴƴa si goɗɗo no wadde histoire e leydi koyo anndu histoire on wona kanko tun anndi mo haray buy ino anndi mo si ɗum ɗon kadi feƴƴi hannde yii LCC wonnoɗo yeeyde janɗe madina hannde ko honto ɓe jonnimo place avant hannde fii waddindirgol communauté ji tawayɓe ila duuɓi temed tati haa hannde yimɓe no hoɗidino ko gotum probléme yanani hakkude maɓɓe tawata noon wona kanko tigi tigi on woni yewtugol ɗum ɗo o nenete wona o yettina wonɓe ɓen no ndelude ɗum ɗo ɓe hannde blogueur ɓe wonde immade ɗo ɗe ataka e fisi koɓe anndu FCC no woodi ka tippi ko wonaɗo neleede kono noon ka wonɓe ɓe nelude ɓen ɗon ɓe ala yewtude koɓe anndu noon minen kadi en wonɗode LCC ka ƴettata ɗo information makko e ko ɓe nelata mo ɗon ko mene maɓɓe seede muɗum mi jonna on yo LCC gasa par ce que déjà o jendetoɗo woodi o gooto e maɓɓe kamɓe décidére ɓe yawno hikka makka o yahande makko nde makka ka o waynino ko minen fof wonduno ɗon nde o inni o so yahi makka o arti e programme e waɗugol sadakaji ɗum noon fof mbiɗen jogui information muɗum ara information maɓɓe on ko minen maɓɓe wondi depuis au base andugol wonde manna lagine pineje ɗen nayi si leydi marché ko matunde fota si woodi noon woɓɓe wonaɓe neleede tawata hiɗe annda déjà ko honto ɓen yehi jandu e ko leydi kawtade meɗon ɗo ɓe ara ɗo wona ɗo français ibarien ma français cotonou ma peyji goo ɓeɗen andimo ila ley haa dow joni si sukaɓe ɓen hino mari koyenna kon tigi tigi on dignité wota goɗɗo yawma ha o hewtata dambugal maɗa o yawma ɗum ɗon haray woni yawitagol haray sukaɓe ɓe halfinama hoore maɓɓe wano ɓeyni noon alaykum man fusam goto kala no halfina hoore muɗum siɗo ɗum ɗon kadi feƴƴi hannde en yii zone go e nder lagine carte région naturére on mawɓe maɓɓe ɓen ko honɗum ɓe landi dumbuya ko laawi e laptaniji donc e waɗo ɗimpiiji ɓe yehi wono nokkeji goo kadi e lagine toujours ɓe landike mawɓe goo toon kon ɗum ɓen faala ɓen tawi kamɓe ko ɓe réclamata ko juulirde tawata hannde hay cotisation wonɓe jooɗiɓe ɓe e honnenetela yaltuɓe si landama yo darno juulirde kala no nde fotata hara ɓe wawa nde darnude tawata hannde ko ɓen yalta ɗo commanta dumbuya onno moɓude jawle ko woni kon e leydi ndi yaltina yaha darna satoji e nder pays ji étranger taw ko fii ɓe moƴƴintinana ɗum nde ɓe moƴƴintinana juulirde hara hannde ko ɓen daratoɗo de commanta on fii nde ɗo juulirde hawe tigi tigi on koɓe anndu e haqqille tigi tigi on koko duufire dumo muuɗe aray tigi tigi on piiji ɓuyno waɗede yo mawɓen anndu koɓe woni ko yewtugol ɗo wona yawagol gooto koɓe woni yewtude ɗo de ko fiino lagine fof wawata hara si a bonna e leydi ndin a hula hannde ɗen sutti sukaɓe dartiɓe e ndiɗo leydi ɓe inni meɗen faala yo fof fotu meɗen faala yo justice o nunɗu yimɓe ɓe hara si a bonna a hula hara a ñawitirtake sabu diine ma a ñawitirtake sabu religion ma a ñawitirtake sabu ɗengal ma ko ñawitirteɗa ko si a bonni hara ko sabu bonnere ma nde ñawitirteɗa ko ɗum ɗon menen ɓe faala yo tabutu e ndiɗo leydi joni noon haray hannde sukaɓe ɓulno nanga majjina woɓɓe no annda ɗo woni woɓɓe ɓen ɓe annda haray mawɓe ɓen côté maɓɓe on ko ɓe anndu ka ɓe fokkiti toon ɓe moggoɓe hewti
minen sukaaɓe fewniɓɓen ɗon ɗo ko ɓe annda ko mawɓen neyi men hara meɗen ɗoftiɓe ko tawata ko nafa men aduna e laakara ko tawata kon kadi nafatamen ila ka aduna ɗo haa laakara min ala e ɓaawa ɗum ɗon haray tigi tigi on wonɓe ɓen ɗo foppu e wonɓe ɓen partageude e keerji ɗin haray ɓe weltana kala faalaɗo tigi tigi o naatugol ko kañot ma humpaɗo ko woni kon so ari ɗo ɗo sifante ha laaɓa tawa kadi haqqille ɓe ƴetti haray ɗum salminama. Merci beaucoup, comment dirais-je, MKB. Haray, anno viantelan. Atiakelan. Voilà. Donc, MKB, merci beaucoup. Donc, do yen jonni to don dem Modi Mamadou Lamine don den Kongongol le temps que Saikouma non après en aray seda et auditeur be même ben commentaire diding. Donc, il est weltano don den Amadou Julde Diallo. Ok, vas-y. Donc, les weltano don Amadou Julde, weltano don den Yassine Balde. Vraiment, il va avoir des cœurs dit très bien. Mojanon, Ismaël Diallo, toujours présent. Yassine Balde aussi. Amadou Julde. Donc, Haray vraiment, ils ont weltana en fou. Youssouf Ba, Diallo Alassane, Andi Goddigo retardé Argol. Donc, Haray, koyong andu do Haray, mais suivre vraiment. Non donc ardude non Al-Seyni Ba donc Abba la dictature. Merci à vous tous. Donc voilà haray me artika des mots donc haray le temps que Modi Mamadou Lamine voilà on vous donne la parole. Voilà haray on jonnama antenne non Modi Mamadou Lamine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ray mi salmini on onon ɓeɓe mi wondi ka mojobere ɗo e ɓeɓe alaka mojobere ɗo fof salminama auditeur ɓe ɓen fof salminama guinéyemɓe moƴƴuɓe ɓen fof salminama guinéyemɓe yiɗuɓe yiɗanɓe laggine ɓuttuɓen fof ɓe salminama ɓe du'anama yo Allah ɓeydu wadde du'a e barke meɗen enen yiɗuɓe yo gonga tabitu laggine ɓe. Aray mi salmintini on haray miɗo adora ɗo ɗen fii ko yowiti e fii ko wonɗen e yewtude ɗo ñande fof ñande e fii ko immani ɗen ɗo yo allahu hokku en kutu e feere e fiira yo allahu waɗu en yimɓe nunɗuɓe fewɓe wallitotoɓe wallidirayɓe yo allahu waɗu en yimɓe fewnayɓe andintinayɓe jama on ko moƴƴi kon ko nafata kon andintinayɓe jama on ko gollitirta ko haani ɗum nafude kon yo allahu subhanahu wa ta'ala yo waɗu en nani jaɓi yo allahu suusin en reedu yo allahu suusin en reedu surtout non ngol leñol men ɗo yo allahu ittan en kulol reedu e ɓerɗe men ɗen yo allahu subhanahu wa ta'ala waɗu en yimɓe suusuɓe dartanade haqqeji mum ɗin amin ya rabbal alamin. Haray musidɓe miɗo ara ɗo ɗen e andintingol hoore an e andintina en fii o kañot meɗen ɗo haray wota en accu haa ñande humpitotoɗen ko wonɗen e gollude ɗo ko si tawi en humpitike ko wonɗen e gollude ɗo ko si woni en heɓiɗoɗen duuɓi ɗiɗi tawa hara si tawi en humpitoyke ko honɗum wonɗen e gollude ɗo ngal gollal ngal wonɗen e gollude ɗo sen humpitoyke ko hono wonnoɗen ngel e gollude nder ɗo duuɓi ɗiɗi ɗo e ɗo duuɓi tati ɗo tawa hara ko yen hersidiroy haray ko yen wattan yila hara en jaɓaali hersidirde hara en jaɓaali hersidoyde hoore meɗen sabu ko honɗum waɗi simi wi ɗum haray ko en wakkilo gooto kala men fof waɗa ko waawi kon e fii laabuddaji meɗen ɗin ɗo haray ko ɗum ɗo woni komi andintinta hoore am mi andintina en ɓay hiɗen andi si en waɗiɗo ɗen ñande fof ñande live ko haray ko wonɗen e waɗirde live on haray ko woni sababe on ko fii o kañot men ɗo ɗen e fii laabuddaji men ɗin ko si en iwiye ɗum ɗo hiɗen andi hay fus a wawata waɗude ka dow leydi ɗo hande ko tawata hara jawdi tawaka e muɗum ko feere nden e fiira on e jawle ɗen
ko ɗum ɗon woni ko wawata hande gaynande en ko fiino waɗiren laabuddaji men ɗin e aduna on foppo hiɗen soyni hiɗen renti ko ɗum ɗon fewndi awa haray noon wota en luttitir ɓaawo wota en jaɓo luttitirde ɓaawo wota en jaɓo kadi habbade haa tañƴinoɗen goɗɗo go iway ka yaasi ka kawtalji meɗen ɗon ɗen ara wallito en e fii o kañotɗoɗen wallito en e fii no goonga ñiiɓira e nder lagine si en heɓi jawle buy ka kañotoɗoɗen en waaway ñiiɓinde goonga e nder lagine en waaway tabintinde goonga e nder lagine haray ko ɗum ɗon woni ko mi andintinta hoore am mi andintinayi haray jama wonɓe partage ude ɓen fof jarnama weltanama haray jama wonɓe heɗade ɓen fof ɓe jarnama ɓe weltanama haray jama wonɓe e participe ɗe ɓen fof jarnama weltanama yo ara haray yo allahu subhanahu wa taala on faamin kadi ɓe heddiɓe ɓe arani ɓen faamina ɓe ko honɗum jokkuɗen ɗo ɗen ko hoore ko wallitoto en ko nafata en aduna e lahara nafa en enen ɓe wuruɓe ɗo e ɓe wonɓe arde ɓaawo meɗen woni ɓiɓɓe men ɓen e taaliraɓe men ɓen donc haray mi hatta ɗon ɗen e ko yowiti e fii kañoton kon haray mi arta ɗo seeɗa e fiiɓe mawɓe meɗen Fuuta Jaloo hiɗen wondi e yurmede tiiɗude sabu ko honɗum waɗi hande en ndaari Fuuta Jaloo jama Fuuta Jaloo on ko ɓerkoye gabo gutte ɓe jogii ɓerkoye gabo gutte ɓe jogii sabu hande si tawi hawri en wattani yila e misiddaji ɗin fof e nder Fuuta Jaloo ko ressortissant ɓe ɓen wonɓe ka nder leydi ɗon ɓen e wonɓe ka yaasi ɓe woni e jonnidirde juuɗe fiyoɓe mako juulirde fiyoɓe moƴƴin lekkolji fiyoɓe moƴƴin laawi fiyoɓe moƴƴin ponji hande noon tawa hara ka centre Fuuta Jaloo tawa hara hande koyo Mamadi Doumbouya ar wallitoɓe moƴƴintinanoɓe juulirde ka andanɗa hoorema juulirde hay patron gooto ka centre ɗon ɗen patron gooto jowma jawleejo si tawi hawri mo waɗanayno Allah kanko tun imo wawi engagade koko Mamadi Doumbouya waɗi ɗo kon ha waɗi tawata hara ko Mamadi Doumbouya ko sabu ɗum ɗo woni koɓe woni mo e waccirde ka nder juulirde Allahu subhanahu wa taala on Mamadi Doumbouya o mo andanɗa hoorema ko neɗɗo janfiiɗo jama on ko neɗɗo lettuɗo wonɗo e lettude jama wonɗo e lorrude jama wonɗo e imminde yimɓe ɓe naata e nder jama lagine on ɓe waɗa leƴƴi ɓe ara ɓe waɗa leƴƴi tawa har hande e Fuuta Jaloo on fof sa innali vive Mamadi Doumbouya wawata wuurde toon ɗen e jam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yo allahu ɓurtu en faabade faabo nafoowo sabu hande ko fewndi Fuuta Jaloo kon hara hino yurmi wallahi summa wallahi hino yurmi ko honɗum waɗi noon ko ɓerɗe ɗe jogiɗen ɗen ko ɓerkoye tosokoye sabu sina ɗum hande misiddaji men ɗin e nder Fuuta Jaloo fuu alaka ala e juulirde hande ndaaren est ce que yiɗen jogii ka ñawɗo ɗen ndaare hande sa fokkitani ɗon laawol a ala no hewtiroya no faalirteɗa ɗon sabu honɗum laawol ngol ko ɓonngol hande ka centre kaɓe ka o moƴƴintinaniɓe nde juulirde ɗo mi sikki hiɓe waɗuno ɗon ɗen fuɗɗagol ɓe fuɗɗino ɗon ɗen fii o aérodrome ko ɗum woni aéroport on mi sikki ha hande on aéroport o gasani nde ñande bawuri yahino ɗon ɗen joɗɗiniɗo premier pierre hayre aranere o wallinino ɗum ɗon fii laawol hakkunde Labe Mamum hande sa fokkiti Labe fu yahugol Mamum a waɗay ɗon ɗen leere 7 inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wona labitane ka ñawdo ɗe wona centre de santé wona lekkolji moƴƴi ɓayde ñande e yiiɗoɗen lekkol mo andanɗa hoorema ko lekkol caaɗiru mahirandu waɗandu saketti leɗɗe